Pozdrav svima, ja sam Marija iz fitness centra Top Form i danas vas vodim na zdrave kolače. Znam da mnogi od vas žele se hraniti zdravo, ali žele nastaviti jesti slatko i traže zdravu varijantu. Definitivno po tom pitanju moj izbor i izbor svih nas iz Top Forma je Rika, pekara bez glutena. Znači, svi kolači, svi proizvodi, pice su bez glutena, kolači su većinom bez laktoze i svi su sa smanjenim udjelom šećera. Sada ću pokazati koji je moj broj 1 kolač iz Rike. To je definitivno ova savijača jabuka orah, koju ću ja danas naručiti. Broj 2 je ravni, sočni i moćni, zdravi kolači. Inače Rika, oni su jedini u svijetu koji su napravili vučeno i listnato tijesto bez glutena. Tako da je ova savijača jabuka orah jedina u svijetu bez glutena. Rika nije samo privilegija nas Riječana, imaju web shop i dostavljaju po cijeloj Hrvatskoj. Evo, hvala vam puno na pažnji. Ako imate nekoga od obitelji prijatelja kojima bi ovaj video služio, tagirajte ga u komentaru. Ako ste tek saznali za Riku, ako ćete isprobati za neki njihov proizvod, javite nam se povratno sa dojmovima. Lijep pozdrav svima!